Hello friends, jotonon lamsogo an YouTube channel ke sini TTAADC kaisa je job talangmani SZDO Sub-Zonal Development Officer hene je kaisa job talangmani je asuk satung kuprama basa woi busuk se line loka heda o job na apply khlai pro pa asuk ke cost kha exam ru pro phana asuk cost le na haima tong asuk ke cost nangkha o job na apply khai pro busuk se bororo kosto khaile ka heda inke asuk kosto ka job apply khaimani pore asuk kosto ka pore mani ulo tam nasingnai besung to kaham result no nasingnai he diba asuk kosto khaimani pore wo sung to obviously sini result kahamung thung hunni nasingnai he diba ga jara exam pass ka brong no jotono no congratulations and tetam khani me baksa ni to exam pass nai baksa ni to fail nai abo to dibanke kokrei o jaga o bumung phaya na rule number phaya pano kokrei bkhata thidi next te bo kaham phainai aboni bagui norong prepare di ge tini jara exam pass jak brong nang chanai norong next personal interview ni bagi ready tongdi abong nai 20 September gaba beshi jora bagre norong jotono prepare di exam pass khanga tabuk main important hingga personality test almost belai ke nangkok mani o jaga se सबसे competition hingga personality test